Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe laphana ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke, wenze okulungile-ke laphana-ke ucindezele ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Awukhiphi ngisho-ke nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uy'thole zonke-ke iy'ndaba esikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela manje-ke. So, ngicela kuwe nje ukuthi ucindezele nje lapho-ke u-subscribe. Udaba engikulethe lona-ke namhlanje lithi sekumshubele-ke laphana-ke uRamaphosa laphana-ke we-ANC na-ke laphana siyabona-ke ehamba eyokhankasa laphana-ke abantu bethukuthele-ke begane unwabu-ke laphana bethi-ke you must go, you must go. NgesiZulu bathi-ke kumele uhambe-ke laphana-ke besho kuRamaphosa laphana bengamniki ithuba lokuthi-ke achaze, kodwa angifuni ukuthi mina-ke wezwa ngami-ke laphana-ke ngizokudlalela-ke ikliphu-ke uyizwele wena-ke ngawakho amadlebe. Ngizobe sengicela kuwe laphana-ke ukuthi masuyizwile-ke le kliphu-ke ungene ema-comment section ubhale ukuthi ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masucindezela nebhathini laphana-ke subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje. Awukhiphi nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke, nayo-ke le kliphu-ke awuyithokozele.